Kajai penriu kalanya. Bani sutri na sen ka disungsel. Telai sekut kadon kade. Yang mau yusai. Tapi matip ki MDC hagopan. Ndip kiam. Isu LOC undang executive committee proceeding. Dang ngot pankan. Wat kan kai ya kai isu kayak yang punya macam tu. Nanti awas tu banon ba mendai banpa hamni. I like ini gin go in details. Ngandu si ka finance department. Wang give comment to me as the CEO. Yang no record. Ngandu si ka file Haba development department. No record. Himnaran. Paragraph 7 kan say. District fund road kan say. Balai lah. Balai draft kan say. MOU. Wat namanya persen penom kaya datang nyong pai. Dan terdapat sebenarnya mentang social mansal keempat deka official instruction itu. Salah saya di luar official instruction. Permainan time yang saya kan hanya pada saya kita ini. Namun mentang dari kita ke 01 notice discussion. Ini nama apa solution? Ini song isi tak sudah kan ni? Ini mana ada official instruction. Bantik pun yang genesis bawa. Nomor berapa? Dan Helenda. Ada untuk Helenda. Kami kadang MOU bansan berpelai kepada 7. But district fund rule kadang saya lupa. Mana bukan tanda? Kota Ucil kan? Kota isi lupa. Mana mislead yang usul habuk benda? Kandil. It is the genesis. Nama arsitek kita in such a way. Kenapa? Kamu masih korupsi ganda. Nak mana? Akhirnya. Kamu bayar kan ya? In place baik. Dalamnya. Bagian sim dari sini. Rayu mengelesai. Bagian hapan konstitusi atau komiti kuasa. But ada gila ini no. Ginam speri ini. Maka report lesai. Katakan saya. Karena usia wam. Ada setengahnya. Syukur kepada Allah. Pada dalam yang hapan file ini. Mr. Shemansar. Kami isu kepor beli kaya ini. Jadi benda wasit nak mentah pion bagi hili area piara minister ngai mensual pada pion di hili area mensual kepada erosi lebih kami di hili area kamu tahu himne orang tu mentah piara piara kali di hili area menolak hijumai apa hasil bayar penyedia tapi telah hili area wat nom penom kamkah ya kan isu juga jadi kacau na, nak kompromis. Yang tak interest dompet hasil nganam kompromis dulu. Hado benda, yang sam, yang tunggu ia muda isu, yang tunggu orang masuk isu, yang tunggu ia British isu, yang kawai, bagi ada ijat beliau, kemudian penyiap ijat itu kasih dia, dah ni kan marah pada sendiri. What? Unang hikay, mendaftar ketika kirinya dia, mensuapkan ketika pinggir dia, bagi air erosi, bagi air kenteri. Tak ada, warna bong clean, warna bong yang clean mentah itu, dan sebutnya ini bagian dik jadi. Jangan rudik, ya piru. Tak bawa suwe. Kalau ini kasih gitu ni, kalau kami di sini barang kowe, barang ifair dia, jawab, ini agent jomno di jomno, ini agent jomno di jomno. Aku benar, aku lagi cakap pada sukses. Waktu yang di sini kali dia kan do, bila tanggo, nampak bergantian. Tidak di agent penbentrok yang kecil berdua, kamu sangat tahu, kamu hima, kamu dunia. Di news senang, saya tak tahu. Saya tahu ni apa kali. Nak tahu, kat desa kusul kamu ni kan money making machine. Kat desa kusul kali dia dah di cakap berdua. Jangan orang lain lepas hal itu tadi. Equal rights, equal rights. Minta Mr. Chancellor equal rights. Mr. Chancellor, equal rights, not equal rights. Equal rights. Dia semua dia berproperti. Equal rights. Equal rights. Equal rights. Equal rights. Shai jona long, ong santur la kat kendai krur, long ye pi ka sanction ka long kat kendai krur 0.88 lakhs,
Hado ke por jongada pintri kaptan san krore. Nanta ya ke Jong jo CM pan wan yang dari CBI ke om hangi balik ke CBI kalau om balik baru menep yang CBI semua pion pak CBI ke biang anda lawat keren ke CBI pak kim stress ngau Mana ke polis cawan CBI ke don CBI ke CBI ke keren Halor kata ke Jing bamrum Jong ke ni ke visa hak budget ya ke ego pada start CM Mana usai kita start ke CBI ke ada dia kan topi sekian jam CM atau dia budget kalau upada start CM MOU kabangayo kopi kabalong ba kamut banong ban wara tang project pachna surok mereka bersusi kolong bayakani ke MOU belasan hak itu dipor dari siam beran tinggi por basla lomba that the proposed project will include mining and processing of uranium ore for production kamu lain aku berarti uranium kumba kalong at kumbani. Henry kamu susi kalong ba kamsim ya kata ka bisa ka ba ka uranium hadian bigila sadi kamu kamsim na reflect hapo ka budget jong ka discount sale itu por walang palon si bakla suthoro la ya jiktim ba kamsim na rong takum kani kubuar kalong kamsim na rong sopo ka account Jong ka discouncil larong siya ka account simet atau kani kamlay ka bamsa bandiro ya kajait beriyo jongi tang na kadaw panlong beriyo pan embryo simet to ko kan kren mentah ni ya katuka MOU lengi pois do sai ya katuka MOU hakan ko policy stambanya pelet muka ke bijak ka nawak kaji hamo thoba kolong 8 kilometer non surok diberi hadiah dari kerja. Pak kini kam kajulet jom kini ka Ucil cepo mau Haba domisiat per aslam kam lalu berjuang. Lalu kerja keren diberi kreatif bah. Lagi tiga tahun kira lek sadu trombi kali sadu jadu gudan lalu berjuang mengimpak wan ni po house lanang Ïaid kini kam. Kamu kile kia baru kerja kuat surok jumki kero palat. Kerja sitom jiki 8 kilometer hadiah dari kerja. Kalau jujur ke cakap sok apa yang posisi mar ada kebaikan banyak ada dor tu sok. Tiga kita tak bahaya ti. Kami tam hak kapor juga jistong ke jimpang. Kalau hak mencuba ke krom ya ke beri kepada armet. Kami rak hospital siapa 8 kilometer dan kipor kimpoi hi yang mau apa nanti. Tiga kali kalau kami itu kesenang dan pansurok nak kapor hendak dikip sokas jelas ni non pon nak pilih. Ikadu kawan kitip, maki kitip kita kerja dek kebajan bahwa ini beri Ucil bahwa Sorkar India kalamang arko krur nak Ucil bersna ya ketua surok. Di nama Haba kiwan mi ceri, kiwan bak kepisah kedun dari misnar ketua surok. Ni orang hai kita kepisah, ni mungkin pisah dari council bersna kali ketua surok, mungkin arko krur di nanti orang dia tua bakal orang bunta. Di don la yang miki show gubernur Kadu gubernur hal for Jacob upah hot ini na nantai but hable kumka isi gili kendu ibu but ham tahu orang boleh misna ya kini ke surok nawa haji sama thaba ini ibri kita pada ke jengek ke kra 8 kilometer kita dari misna kita surok ini ke Ucil kalau le pasna ke mining and corporation ini tu orang kamla nanti gubernur hot ini Islam yang gubernur Nyemla mele air ember Ucil nama ngundon bor Halor Jong uranium.
Kaya kami no gubernur kolong ba ngam uang ngimpa ban keren yo tau uranium uang kadon bisa aku pro bersnai ri surok nawa kaji semau thaba klam ya keren Jakarta ka jingyo ne ka jingbom yo ti ya uranium na keren pun bangi keren pakmat jong gubernur uang em irrespective whether mining of uranium will be allowed or not by the state, construct the road. Tila kalong haduk kata ngau hukuman gubernur, tila kalong haduk kata, but kini kibriu, kisitom haduk kata di boleh minum lek dia kata, di halong kata ganung rim, lasain dia kata MOU, but how if puli tang kini kibertang bersyakman, tila ikema ani la ai ban hati uranium no. Lebih baik itu kebentar kepada khmat paragraf bahwa we are like Sabon, whereas the HDC on being a price of the pros and cons will consider supporting. Pin support hat berkisah ni. Tengi harga main jogi ke dalam bed, jadi kibri kita menyuar surau 4 kilometer tiada kijar. Hantangi perkat, kami kata kami IDM ini hendak baru kebetulan kami agak kita pej ini pej ini paragraf berkasa. Ba ana ka bakhadju itu ini bentai ba niyem dengan kerpat bo pinja sutho lang ni benum da bom thanya ga kagatan berkat ke position yang mengi bagidan untuk berkat IPG for overrule that the construction of roads and bridges under this MOU shall start forthwith irrespective of whether the proposed uranium mining project is approved or not by the state government. Khadc Council kamban yang belia kerjaan itu belum kerjaan dia kata, ya kan jumio jom kan jumio ika snai kali kesurong. Hanta kawan tak dijintip dan sana. Kalau siam bertinggi, jadi diberi keju kesurong. Lalu sebab banyak dai tadi, kalau please dari rem, so belum yang ingin trek. Iya tidak tentu melak ni. Mereka kejintip dengan perkat. Abang Aisyah kita ni kini kena ngurus ni. Bahkan dia snow bak kajing syak ni, kajing bom syak ni kata kajing ti uranium. Mereka kata jauh. Abang itu hati kiri jual kam juga kiri beriu. Halor ini nombor mengisutu ni ini orang kambal AAM. Kata. Kini berokat. Lesi kita ni selinder. Lagi kita selinder. Ngala dah aku konsumsi le jong apa dak surok ani perkat surok sewa itu maafi. Nama kita lu jong MLA, kita lu jong MDC. Lade pun ang untuk formo belum piba sila. Lade pun kali saya cuma MLA le jong. Udah tak MLA ski pas nak surok. Piwan masih disonsil ni nyemdan di luar ini buat disonsil banyak itu ini. Ndai tangkap kalau ba lesi lade kita ni selinder kin long ni. Tinggal ni pak lesi ke stip committee lesi kan ada resolution bang tata nangit begini. Yang berarti isu orang luar kita, adalah Yesus tu yang kecintaan kami juga beri, yang kata surau Ïatai. Kalau kau bukan orang tanya sukumen, yang sukumen boleh bah, kata ke jingyen jungi, jadi kau bagi thok, hak itu kesenian, ada aja nuriu whether uranium mining project is approved or not by the state government. Kata ke ya itu Jong, hak sitrik Jong August, ada aja kat nuriu, kesal ke kabinet, hak jinglam Dr. Mukur sama. Hadirin malam ni itu kejing rumah ni Paul District Council, lajik kelang mah ni jika tempat ini ini. Nampak usia muda borom jadi sini bo, tak long menjur dan senai itu panai industri ni. Ni kis ni, kuno nanya industri. Katu kemudian sisa connection, nama hak tender notice lah tu, bakatu katulin kemudian semua thobak kolong ban facility uranium mining. Katu sisa kata jima berarti uranium. Kini ni jumlah kalau irrespective whether uranium mining will be allowed or not. Ya wak hidupi etip hidupi, situ ngitik intip dia kata. Di halor katu kesini hadir malam ini tu jinglo mahal ni nama bala. Buat mensenai ketulin siti ngantip kat kumbang ya semua hak tu upah kalau kumbang. Usia badan berom jadi pak PNCM. Mereka belum kira muncul sedih ini bansyak naik hantar kipuk kami kemudian nasional itu kemudian kedai sisa nak bentar kajing uranium yang ketua persiap benai dan mereka terlawan sini lelaki itu kesamlah itu lami yang num asyuk lami yang berpendek kati mereka kami juga itu surok tanah wak kajing mau tabak iba bersenai itu surok kinyo tigril lemda na hang tu irrespective whether uranium mining will be allowed or not. Kalau ngakumen kalau hak sitrik agos arja kan rio, syok cabinet meeting, hak artrik mikot kubor how Shalom Times
government scraps land deal with Ucil. Long statement that found Dorbar, non sure about the Khadc in the communion, Limda, Paiba, to the state, Umetu, Hantanga Hatmon, Dunbo, Bangalapoko, and Shanai, to so. Ucil, Haba Nutia, Pine of the hospital, Hapo, Wakaji, Soka, David Nutia, no connect, a can. You know, look at the down, the egg of me sign Ahajar Rio, the take up to Ahajar Kandrio, the Ucil can do on Lashu. I am the Babanskang, I am the Basala, I am the Baman, Tamang Happen to skip, the category, bring up on the CBI. Well, Ucil di wages to Ucil. You create a popular inquiry report. But now you have on the confirm, you have on the inquiry, you have on Lebanon, Knamba, and Paul Shisha. You haven't told yet. You haven't even thought of it. You're not here. No harm. Lalu untuk Paul mengadakan friend Arjah Nyumi. Lawan. Ini semua orang yang punya friend baik. CBI. Setelah itu dia melihat CBI. Lawan CBI ini. Bagi mereka apa? Kalau ahli ke Ucil, ada conclude. Kalau hak budget juga di council. Kalau hak personal account Jong UCM, HS sila. Kata halu ba? Nanti ketika seng samlahi juga KSU, kalau thok resident di lawan ke CBI. Lawan ke CBI ini. War CBI ko kamera jangan theo. Wong lawan ke CBI. Oh hari kiwan ini. Kita kek ini kita kita ambil kita okey. Dua. Hi bagi ini bersuku kali ini. Lawan ke CBI. Isenya ketika MOU pergi lagi, kayak bagi raya ini. Jadi pulih bahang ni. Mrak deh, kena balik bulu. Hakika ke kendor ke pra, jangan ke MOU on. That an initial amount of ₹5 crore will be deposited immediately on the signing of the MOU in the Ïatai bank, which will be operated jointly by the representatives of Ïaid, HADC and Ucil. The money will be used for construction of roads, bridges, etc., and will be released in phased manner on the recommendation of the aforesaid committee.